احتمال هي تو بيجي ام دي شو خشوع الدفخ بهيدا يعني. طبعا خشوع ودول دفتا بهيدا بيت فيتو تنفيجي دا هست بهندا تشتابكي فيتو بنفيجي دا هست بهندا تشتابكي هندا الشعور وهست الدفتا بهيدا ببن اگر او هستو الشعور الدفتا بهيدا بون باذن الله تو ده هست بخشوعك وخشوع ده نفيجي دا بوتا بهيدا بيتن و ايك من صفات ايمان دارا خود بحث كري بحث خشوعي كري قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ايك من صفات قلتي اون يتنفيجت خودت خاشعا اشكيستينا بو خوده هاي جهية الشعور وهست ايكي كنت نفيجة تو هست بيب كيف هستي هل دفتها بيتن او جي اويا بيدفيا دلتا اتناف نفيجة دا يه آماده بيتن تو نشوان مروفا بي اويت كو دلوان ابهنده يتشت ديفايد مجيل يه الدنيا او بخلاش يويد ناف نفيجة دا بس هزراوي ودلوي يلجهكي قالب الفيري قلب الجهدي ويبدنيا في مجيله اگر افشان ده هنيل دفته نبيت كو دلتا آماده بيت هنجي بسیارم من نکه که بوچی از خشوع نویجه دانا بینم بوچی از هست بخوشی نکم نویجه دام چونکی دلتنه آماده افرو کن نویجت خدا ام چند نویجت کن شو روزه دا 5 نویجت فرسمانه بو هر نویجه که 5 دقیقه نخیر از زیاده کم 10 دقیقه مینه ببه بلا 10 دقیقه بن و این کانه بارا پتر 10 دقیقه کمتر خلاصت کن مجموع هر 5 نویجه دا تو ده 5 دقیقه مینه نویجت خدا اتناف 24 ساعت دا تنه 5 دقیقه بو خود تعالى بدانت المقابله براوستي كم ساعتك يجي 23 ساعات وتشكي بلا بدنيا بيتن بل ام جينا جارين فون 10 دقيقه تهنج الا ام بين هالبحث الدنيا بكن ام جينا جارين وام نار واستين فون 10 دقيقه تنه ناف نويج جدا برام بري خود الا ده سحكي هيش هر دل ما بدنيا وغيره دايا هيش هر هزل ما بو دنيا ما و بازرگانی و تجارت مدچن و ام ده گازندا که این بوچی ام خوشی نویج خونه بینین اگر این سرکی آها افچنده هنیه وقت دلته آماده نبیدن توی حاضر نبید ناف نویجه دام هنده منو به تایید بیشن یا بزحمت دل من ی آماده بیدن و راستی از عجب گرتی بم چوا یا بزحمته و افتشتک نینه هو جای زحمتی و تعبه بیدن چونکه او خوشی و لذت و طعم و شریناهی او مروف ادبینیتن وقت دل مروفیت نویجه دا حاضر بید گلک مزنتر شوی طعم و خوشی و لذت اگر دل مروفی حاضر نبید لو ما مروف ده حریص بید ده رشد بیدن کو افدلت نویجه دا آماده بید